A gdje su im patkice? Nemaju patki. Somja znači. Dvama, pa da vidim. Debela hadava. Je. Ajmo mi ovam bosansku sobu. Evo ovdje onaj, opet gore oni mogu trčati. A, ima baš. A ima ovamo, jesu li ajmo ovamo, zoološki vrt da vide. Hajde polako, hajde ovamo. Hajde da vidimo vamo životinje. Samo da snimim nahla jezerce malo, sačekaj. Samo da snimim malo jezerce, sačekaj. Hvala. Jezerce je puno riba. Ribnjak u Priluku, opština Živin. Ovaj je spreman za borbu. Ovdje se cijedi pekmez. Ovo je sprava na kojoj se cijedi pekmez. Mali lovački cuko. Mali lovački cuko. I ovdje su neke životinje. Fazani. Fazani. Pa onda imamo koke. Mase, male pilke. Evo male pilke ovdje na... Opala. Male pilke. Evo i zeke. Zeke. Još zeka.
Zeka. Ovo su patke. Patke nose jaja. Još zeke. Šta je ovo, male ove? Super, odlično. Sve preporuke. Dođite u Priluk, opština Živince, Ribnjak u Priluk. Jer je priroda fantazija. A da ne govorim riba, riblji specijaliteti.